sinzi ko hari umuntu uzi gusoma neza ikinyarwanda waza kudufasha kugira ngo dufashanye. Ako pasteur ari umbere pasteur microphone pese pasteur microphone segondera pasteur dusomere ubwiriza igice ca mbere umurongo wa mbere urageza ku murongo wa 11 urarangizaho umurongo wa 11. Ubwiriza igice ca mbere umurongo wa mbere ugeze ku wa 11. Dusome igitabo cy'umubwiriza ni urupapuro rwa 648 kuri Bibiliya mfite. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibintu byose nta kamaro. Amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi umwami utuye i Yerusalemu. Kabiri, umubwiriza aravuga ati ubusa gusa nta kamaro, byose ni ubusa. Ibyo umuntu agokera byose akiri mu isi bimumarira iki? Abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo ku yindi, ariko isi ihoraho iteka. Gatanu, izuba naryo rirarasa rikarenga rikihutira gusubira aho rirasira. Umuyaga uhuha werekeye ikusi ugahindukirira ikasikazi, uhora unyuranamo mu rugendo rwawo kandi ugaruka kuzenguruka mu nzira zawo. Karindwi, inzuzi zose zisuka mu nyanja, nyamara inyanja ntiyuzura. Aho inzuzi zinyura niho zisubira kunyura. Ibintu byose bifite umuruho mwinshi utavugwa. Ijisho ntirihaga kurora, n'amatwi ntarambirwa kumva. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Nta cadutse munsi y'ijuru. Mbese hariho ikintu cavugwa ngo dore iki nizaduka? Naco cahozeho kera mu bihe byariho imbere yacu. 11 ari umurongo dusorezaho. Ibya mbere ntibicibukwa, n'ibizaza hanyuma nabyo abazakurikiraho ntibazabyibuka. Amen. Ndangiriza nanone ku gice ca 12 umurongo wa 13 ugeze ku 14. Igice ca 12 mubwiriza umurongo wa 13 ugeze ku wa 14. Dusome. Iyi niyo ndunduro y'ijambo. Zose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yawe, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. 14, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari ciza cyangwa ikibi. Amen. Mana urakomeye, uzuye imbaraga n'ubuntu. Ndagushimira kubw'umugoroba mwiza uduhaye, mugoroba w'umugisha Mana kuba imbere yawe. Muri iri nzira yaravuze ngo imbere yawe n'ibyishimo bisa, abagusenga ntacu bazobura. Aravuga ngo nyabura Mana duhindukirire utwuzuza urukundo. Mana turagushimira kubw'umugoroba mwiza uduhaye, kubw'indirimbo nziza, kubwo guhimbaza no kuramya kwiza abakozi bamaze gukora. Mana uhimbazwe. Hanyuma duhagaze imbere y'ubwoko bungana gutya, ntacu dufite twababwira Mana, ariko twebwe twirushaho gusubizwa nawe. Twuzuze nk'umwami Yesu, duhindura impanda, tuvugirwa amagambo yawe Mana, duhindure mu kanwa kacu umwami Yesu, yitiza akanwa kacu kugira ngo ducishe nk'ushaka kuvuga, maze abicaye bafashwe nawe, ndetse natwe twese dufashizwe hamwe umwami Yesu. Byose bikorerwe kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Ndahimbaza se umwami wacu Yesu Kristo uduhaye umwanya wa y'umugoroba. Imana ngo ihimbazwe. Abangana batya abo yagisegiriye neza,
ikaba umwanya wo guterana ntabwo ari ibisanzwe, nubwo abantu bamaze kubigira ibisanzwe nta kamenyero, kuko imbere yawe imbere y'Imana ni heza gusa n'umunezero wayo, kandi kugira amahirwe kuba yayo. Dawudi we yarayifuje, aravuga gusa kuba mu nzu y'Imana gusa, ngo akagira amahirwe akaba isaha imwe gusa, imwe, ngo imurutira kuba ku ngoma imyaka ibihumbi byinshi ategetse. Amen. Mu ngoro y'Imana ni heza, mu nzu y'Imana ni heza. Amen. Abo Yesu yagiriye neza ikaduheza umwanya, Imana ngo ishimwe. Amen. Ikindi cyongeyeho, nshimiye ubuyobozi bw'itorero uhereye kuri Reverend udahari, nzi ko ntawe gutanga bitashobotse, abashumba bariho, twavuganye n'umushumba usohoka niwe twavuganye, n'abandi bose, ndetse na mwene data Pastor Byicaza twaravuganye ushize. Mwese ubuyobozi bw'itorero ndabakengurukiye mugani w'abarundi. Imana muje bamwebusha kudutekereza. Hano hari abantu benshi cyane kandi bakuru kuri twebwe baturuta kandi badufite n'icubahiro, ariko mwaduhisemwo. Imana muje bahizumugisha. Nshimiye abakristo bose ba Grace, Imana muje bagirire neza. Nshimiye abantu bose, abashitsi bose nabonye batandukanye bage tubonana aha ngaha, mwese ndabashimiye. Abavuye Kayore, abavuye hano bose kutubane, Imana muje bagirire neza. Amen. Hanyuma ndabararika kugira ngo tubane muri jambo. Nanone nshimira umushumba turi kumwe, dusengana dukorana umurimo w'Imana buri munsi, Pastor Rugondera, Imana muje umugisha. Nabonye abandi bakristo bose dusengana muri ensemble nabo barahari benshi, namwe ndabashimiye bavandimwe, dusanga umurimo w'Imana, murakaza neza kugira ngo tufatanye umurimo w'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biravuga ngo kuko bavuye iwabo ntaco basa abanyamahanga, ngo nico gituma tukwiye gufatikanya bameze batyo, ngo twese tubashe gukorera iki ukuri. Sibose? Haleluya. Mana ng'ijuru ihimbazwe kubw'ubwo ngubwo. Amen. Umugoroba tukivugana n'abavandimwe, mushumba ko tuzoganira, nagiye ntekereza amagambo menshi, ariko haje mu ijambo rivuga ngo reka tuganire, ijambo rivuga ngo zose no ubusa nta kamaro. Ariko turaje kurusiza ku ijambo rivuga ngo hari ijambo ry'akamaro, turaje kurusizaho aho ryavuze ngo iyi niyo ndunduru y'ijambo, ngo zose byarumviswe, umuntu wese ngo yubaho Uwiteka. Haleluya. Ico nico tuje kurusizaho, iryo jambo tuje kurusizaho. Turavuga ukuntu byose, turavuga amagambo ya Salomo yanditse, nitumara tuje kurangiza kuri aya magambo. Nayo magambo abiri ndi burangirizeho cyane. Amen. Dusomye amagambo y'Imana y'umugaragu w'Imana Salomo. Salomo birasobanurwa ngo na mahoro yanje. Amen. Salomo birasobanurwa ngo na mahoro yanje. Gitabo yanditse ibitabo bitatu. Yanditse igitabo c'imigani, yanditse igitabo c'ububwiriza, yanditse igitabo c'indirimbo ya Salomo. Amen. Igitabo c'indirimbo ya Salomo yacyanditse akiri umusore mutoya. Amen. Igitabo c'imigani yacyanditse abaze kuba umugabo, babandi bazavuga ngo nabagabo bashinja kanguka, abagabo bageze bari hagati ya 45 kugeza kuri 70. Igitabo cya gatatu aricyo dusomyemwo biza bita ngo ni experience y'ubuzima bwose bwa Salomo. Haleluya. Yafashe experience y'ubuzima bwe bwose. Uje kunzamira microphone baba kuko ko nimba ari intana, ariko kwisha ukunwa cyane uzakunze kuyivuga mva yakoresha amaboko niko bizabimera simbizi. Imana ngushogo mugisha. Amen. Haleluya. Iki gitabo cy'umubwiriza yacyanditse akoranije experience y'ubuzima bwose, ubunararibonye bwe bwose bw'ubusore bw'umugabo amaze kumugabo zose abitegereza hamwe azandika muri iki gitabo. Salomo ni umugabo ukomeye cyane, ni umuhungu wa Dawudi, yabyaranye na Betisheba, wari umugore wa Uriya wa wundi yicishije. Ariko Imana ngo ishaka ko ari we uzaba umwami uzosimbura Dawudi. Habe Salomo niwe mugabo wubaka Imana inzu. Ngo Dawudi yamaze gutekereza, aratekereza ngo akwiye kubaka Imana inzu. Dawudi Imana iramubwira ngo Dawudi we watekereje neza, ariko ntiwunyubakira. Ibiganza byawe byuzuye amaraso, warwaye intabara nishe. Ariko kubera ko wantekereje neza, mu ruzaro rwawe hazavamo umugabo niwe uzanyubaka inzu. Haleluya. Muzo Isa yaraze Salomo agiye gupfa, yarabwiye ngo Salomo uzubaka inzu y'Imana. Uzubaka iki? Inzu y'Imana. Yarayubatse turabizi. Salomo yari umugabo akomeye, ariko ngo amare uyu mugabo Salomo adamukunda cyane, ngo aratekereza abona ukuntu bene wabo bagoye, banza nyine ni nkaho reka niba bucyo wone bandi bantu baje kumva nabi, ariko niko nyine naringiye kuvuga. Amen. Kandi abakuru nyine babyumvise. Ngo amare agenda ngo kugisha Imana inama, aragenda ngo asenga, agenda ku mukozi kitwa ngo ni Gebeya, ngo atanga ibitambi 1000.
ariko umugabo azatangaza yiye ariko umugabo ni igitangaza. Bwana asiwe sana, haleluya. Yatanze ngo ibitambo 1000. Erega amaturo ni meza kumbere y'Imana, azatuma Imana inezerwa ikareta. Bizivuga Salomo yaravuze Salomo ngo ituro ry'umuntu ngo rizari mwicazanya, izari mucira inzira ngo rikamwicazanye niki n'abakome. Ariko amaboko ya benshi gusa bazavuga ngo ivuga butumwa ntazi iyo biba, bavuga ngo ubaka ikanisa ntabizi, bazavuga ngo batanga umusanzu ntabizi. Ariko Salomo yari yarasobanukiwe ibanga ryo gukorera Imana. Ngo umunsi umwe gusa atamba ibitambo 1000. Ngo atanze ibitambo 1000 ngo Imana iranezerwa. Nijoro aryamye bwira musangira ngo Saro, kubera ibitambo watanze byanejeje, saba icyo ushaka ndakiguha. Amen. Bwana sifiwe. Kubera ko watanze ibitambo bikaneza Saro, saba icyo ushaka ndakiguha. Mugabo umwe utazi gusaba neza ngo yarakiraniwe ngo yigeze kuja gusaba Imana, iramubwira ati noneho usanga ngo bari bagize inzara cyane, bafite inzara mu rugo, ngo aje gusaba Imana. Arabwira ngo Imana umpeze mami udutabare turengere Imana, twatwibuka duheze cyo kurya. Imana iramubwira ngo iramusangira ati ngaho ngusabe ngo waye ibintu 3. Ngo 3 usabe gusa, nimara gusaba ibintu 3 ndabiguheza byose. Umugabo kubera inzara nimbi cyane. Inzara nimbi. Inzara ituma umuntu avuga amabwa akavuga yonze ngo yamavuga ngo Mana ngo ijambo rya mbere muntaka inzira avuga umpe isahani y'umuceri. Umugore ngo yamabwira ariko uri ihene gusa, ngo mwanya ngo hinduka ihene. Cyakabiri kiba kirabaye, cyagatatu takundi yari kugura umwana kira gute Mana umukizaga ahinduka umuntu birangira 3 ntacagize gute asabye. Na wa mwana wa Herodiya murabizi ukuntu yavuze. Wa mwana wa Herodiya ngo yaragiye ese ngo Herode yari yaracuye nyina, ariko Yohana umubatiza ngo aragenda aramubwira ati Herode ibintu wakoze sibyo ni gute wocura umugore wa mwene so, none genda umwirukane. Herodiya ngo arababara cyane ariko abura uko agira. Amen. Habe na Herode ngo arababara cyane abura uko agira, ngo ashaka kwica Yohana, ariko kubera ko Yohana yari afite abantu bamukundaga ngo abura uko abigira, apfa kumufunga aramuboha amuja mu nsigereza. Bukeye Herode ngo akoresha umunsi mukuru, ngo atanya abantu bose baraza, ngo amaze nawe muri abo itorero ryozinaga umwana wa Herodiya ngo arabzina ngo abzina neza. Herode ngo aranezerwa, ngo arambwira ati ngaho saba gira icyo usaba, hamwe niyo usaba igice cyakabiri cy'ubwami ndakiguheza. Umwana atacu no sobaga rika maze ngene je kubaza mama bamwe ni kama bagise, ngo aragenda ngo ashiketi mama bambwiye ngo usabe icyo ushaka umwana, ngo habe n'igice cy'ubwami aragumeza. None ngire gute? Wa mudamu ati mboje kabisa, ati kabisa birakunze. Ugende umusabe umutwe wa Yohana umubatiza. Umve nawe kumbe kandi ntaza soma Bibiliya, nta muri Bibiliya ntaza avuga ko yawuriye cyangwa yagurishe ngo rw'ifaranga. Taho Bibiliya zivuga ko aracira mukuri. Aragenda ngo ashika abibwira umwami kubera ko ari ikintu yari avuga imbere y'abantu, ngo buri uko agira aragenda ategeka kuba cyo Yohana umutwe baramuzanira baramuheza. Awushira wa mukobwa uheza nyina Herodiya, ariko ntacu wamumariye. Gusaba nabi. Salomo ngo absuka yumvise iryo jambo, uwe asaba neza. Aravuga ngo dore umugaragu wawe wambaye gutegeka ubwoko ndi mutoya, ngo sinzi iyo biva sinzi niyo bisha, none kuri ubwo umpa ubwenge. Imana ngo yavuga ati mugabo ni igitangaza, ukoze ikindi kintu ushaka kinkoze ku mutima. Tuwusabye icyubahiro, tuwusabye ubutunzi, tuwusabye ko abanzi babacibwa, usabye ubwenge. Yabimubwira ngo kubera ko usabye neza n'ibindi byose utasabye ndabiguhaye. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo uhereye abamubanjirije ngo n'abari bariho. Natahuye mugama nsoma ijambo natangaye. Salomo ngo yarafite ibintu bibiri, ngo abantu banone nta wogera ubigira kuri none nta wabigira. Cyabiri njambere ngo Salomo yarafite ubwenge uhereye kubamari bariho n'abamubanjirije n'abazaza. Tabazamenya ngo yagaze amenye igisiga kiguruka akamenya icera n'ikihaka. Niwe gasugenzo yaravuze ngo amazi niko twasomye ngo inzuzi ngo zizazitemba ngo zikazenguruka ibihe runaka ngo zikongera kandi guca aho zagize gute zaciye. Icyakabiri ngo niwe watunze aratunga ibitanda bye ngo byari zahabu gusa, ariko zahabu gitanda cyazahabu akogweza kano kwangana gutya ho kwama ahangaho guzamura amagorofa kagano kugana gutya ukabona gira imanuka kagaho gutya kangana gutya ka zahabu
wo kwa mutungo nahiwe igitanda kiwe cyari zahabu, amaveri yari zahabu, intebe zo kwicara za zahabu. Muri kwa mugore kuntu yaje kureba ngaje kureba utunzi bwa Salomo. Atanga Salomo kubera Imana yamukundaga. Amen. Bwana asifiwe sana. Imana imuha ubwenge, arategeka neza. Umunsi wa mbere ngo Israeli menye kuko Salomo afite ubwenge bw'Imana. Ngo ni umunsi ngo hari abagore babiri bari babyaye bose muri maternity imwe, bari muri sari imwe muri shamburi imwe. Umwe ngo ari ku gitanda cy'udagira gutya, umwe ngo arasinzira aryamira umwana we. Nubu hari abantu baryamiye abana babo bo mu mwuka, abana babo basigaranye intumbi gusa, abana babo barabaryamiye. Amen. Turi kumwe. Bwana asifiwe sana. Hanyuma ngo uwundi nawe wa wundi wakangutse asanga umwana we yapfuye. Mugenzi wasinzire ngo aragenda ngo bamare gushika akuye wa wundi w'umurambo uburiwe awujanye kuri wa wundi mugenzi wiwe, afashe wa wundi w'umuzima aramujanye. Bukeye mu gitondo amakuru turayazi ngo wa wundi ngo akeye mu gitondo bakubita ku mwana asanga yapfuye. Ngo ariko bukeye ngo mwitegereze babona ataruwe. Aravuga ati byari byose uyu mwana so wanje. Baraburanye bagiye baraburanye ngo baje kwa Salomo, waje kwa Salomo. Salomo aravuga ati bugene muzanire uwo mwana, muzane n'imbugita. Ndebira igisicuma muzane n'imbugita. Ndamuca ngo kabiri. Wa wundi tari nyiri mwana ngo yavuga ati kabisa nishaka nyine twembi tugize gute tubabura. Nya wundi nyiri mwana baravuga ati wewe urategeze gute. Aravuga ati aho kuva mu mwana apfa nimuhezaganye uko nyenda hepse. So Salomo yavuga ati nyiri mwana n'uyu nguyu. Nyiri mwana n'uwe n'uyu umuheze uyu nguyu wavuga ngo bamwica si nyiri mwana agenda. Israeli ngo itangazwa n'ubwenge bwa Salomo. Bwana asifiwe sana. Uyu mugabo yarakomeye cyane ku ngoma yiwe, yabayeho ageze neza, ariko yaje gufotoka ava mu nzira kubera yazanye abagore b'abanyamahanga. Abagore b'abanyamahanga yazanye Mowabu, simvuga ari abagore bagera kuri ngira ngo ni 7 tari bamuka 7 yazanye. Nta mwanya ufite kuvuga ngo buri bwoko gende mvugo ko ukagaze bwo shasobanuraga, ariko reka mvuge ico nagende kuvuga ko ndako tagando kuvuga ngo ubusa byose ntakamaro, byose ntakamaro. Ndavuga ibintu 10 yavuze byose agiye bivuga ko ntakamaro, kandi muri kino giwo bigira iyo za madukandagira kuva mu gitondo n'imugoroba uwo bigira ya uwifite tawo suvuga. Hari abantu bamwe zabona akantu gatoya, abona akantu gatoya asigaye abona wenda kabiri, azaja kabiri njiru, kuwa kabiri no kuwa gatandatu azaja njiru. Yamara afite mugate azagura, afite no kugura za bleba agasiga ubuki, afite n'ibintu byose. Umuhanda azamasigara yagenda yarahengamye, zamana yarahengamye. Bleba ntigezweho, bleba irarutwana n'imbogeri, imbogeri nizo zikuruta ngo bleba. Tubabizi haleluya. Siyo bakiramutsa abandi azamuka amagenda yahengamye ngo yabonye igitangaza, ariko turabivuga mu kanya gatoya. Salomo uyu mugabo yaratunze. Izo kurya byo kwa Salomo mu gitondo kimwe umugoro umunsi gusa repa y'umunsi ngo zari nka 200 zinka zigene zibaye bene ngizi zisanzwe, ngo ni inka 10 zibushe neza, inka zibushe neza. Iyo niyo ya repa y'imboga. Cya kabiri ngo bakica intama 100, amasira 100, inkoko igiswahili kizavuga ngo bira idadi. Inkoko kwa Salomo umwana yageze yirukanga kwa Salomo agakubita inkoko bira idadi. Munda kardiye hari mu gitondo. Amafu ngo yageze aryifu iseburiye nziza, sinzi niba ari kawunga gariye nimero 1 tuvuge twega tutoryaga. Nimero 1 ya yindi ya mbere number 1 ifu ngo yageze aryinkungura 10. Ifu isanzwe bene ingi bene babahashe kizi basabagura ingunguro 20. Iyo niyo yari repa yo kwa Salomo mu gitondo. Nashatse kuvuga ukuntu uyu mugabo yabonye gusa yamerukanse byose ukuntu zose yaje kubisuzugura. Kuba kunzi bakurya ndi bamwumva ko byari bimeze neza. Kuba kunzi bakurya kumva ko kwa Salomo bitari bimeze neza. Hari uto kwifuza kuba mu rugo rugo. Umwakabiwanyu namwe akabiwanyu mukaza mu ukazuryayo. Urumva kuko muri zangizo ntibira nahize garukira, ariko ntihari yabuze kwizokeje izumukije izitaze bibira ntiya bidetaye ibyo ngibyo. Tizari kubura. Amen. Turacari kumwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ko ndabishobora kugira ngo mbugeze ahanga nshaka kutugera. Salomo yari inesheje.
yari inejeje mu soko zose, ngo yari yarahinze inzabibu zo kunywa, zo kunywa vino, imbuto zose yari yarahinze. Umugabo ngo yari yarororoye bikomeye. Uyu mugabo yashatse abagore 1000, yaretse ageze ku 1000, kandi muri abagore 1000 ngo harimo inshoreke 700, hakabwo n'inkundwakaza 700. Reka dusama yagaze agenda, nubwo Salomo yagaze agenda ngo fe gushaka gusa, bagenda bakazana abakobwa binyamibwa, bakobwa beza, bakabazana, mara kubazana bakabijana hando bakabagaburira, bamara kubagara, bamara kuhaga neza, akagenda agatora umukobwa mwiza muri generation mu bandi bose. Miss kuva bavuga ngo ni ba, ariko bamwe kuvuga ngo ni ba miss, atari ba miss. Mwebwe siko umuntu mukubibona, nukuva bamukubita umwe bakavuga ngo uyu ni miss, wareba miss kwa kamubura bo miss ko ariko nta kundi ganyine nuko nguko niko babibonye. Amen. Ko bimwe na bimwe iyo birebye neza bimukuza nk'amaranga mutima n'amafanatism. Yarako izo sizo ngendereye kuvuga, kandi iyo stream ni message mfite nabyo ndorovuze. Amen. Kuko muri ya misi ntacu bidufashe muri ubwami bwo kuja mu ijuru, ntacu bidufashe. Haleluya. Bagatora ngo misi akaba ari wajana. Ko muri umukundu umugabo yabuze, uyu mugabo yari umunyabwenge, yaririmbye indirimbo 1005. Niyo bakuye muri ya ndirimbo imwe bavuze ngo ni indirimbo ya Salomo. Iyo niyo yari indirimbo nziza mu ndirimbo zose yaririmbye. Yari indirimbo 1005. Muri zo ndirimbo 1005 akura mu imwe bise ngo ni indirimbo Cantique de Cantique, wimbo ulio bora kuruta izindi zose. Kubera ubwenge bwiwe yaciye imigani 1000 bitatu. Kuri ukuntu umugabo yarakomeye. Haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. Ngo yagaragaje kwinezeza byose bigira gute biramunanira. Hanyuma rero ngiye gukora exercice katoni baranishije mu isomo. Muranyemere kugakora. Umuntu wese nagerageza gufata gute. Gerageza gufata. Gerageza ufata. Gira kandi no gufata. Hari icyo ufashe. Niki. Izo tugiye kuganira. Haleluya. Narivuze ngo hari ibintu 10 Salomo yavuze ngo yisubusa. Ijambo rya mbere ngo n'ubwenge bw'umuntu. Pastor turi kumwe turajana nanone cyangwa undi wese unabona pastor yandika undi wagira bufuka kukoresha Bibiliya. Kaza ngo tusome. Ikintu cya mbere y'ubwenge Salomo yise ngo yagaragaje ngo asanga ari ubusa, ngo n'ubwenge bw'umuntu. Iki Salomo yakigerageje ngo asanga niki n'ubusa ubwenge bw'umuntu. 2:15 kwezi kwa 16. Bigari nano kumubwiriza nanone 2:15 umurongo 15 n'umurongo 15 ugeze ku 16. Igice cya 2 umurongo 15 ugeze ku 16. Bibiliya iravuze iti niko kwibwira mu mutima we nti, niko Salomo kwibwira mu mutima wanje nti, ibiba ku mupfapfa nibyo bizambaho. None se kumurusha ubwenge byamariye iki? None se kumurusha ubwenge bimariye iki? Niko kwibwira mu mutima nti, ibyo nabyo ni ubusa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Arabango icyo umuswa ntacarusha umunyabwenge umupfapfa. None sizo ngibyo ubwenge bwanje bumariye iki? Ngo niko kwibwira ngo nabyo ni ubusa. Haleluya. Abize ibifaransa byinshi, abize ibyongereza, abize bakiga bakaminuza, abize za shimi, abize barimo kora amabomba. Mugabo witwa ngo ni Einstein ni umufizisiye, ari umufizisiye, akaba yari yafite ukomoko y'umuyuda, ariko akaba afite ubwenge bw'igihugu bwa Amerika. Niwe wakoze bombe yitwa ngo ni bombe atomike. Yarashwe mu mijyi 2 ya Nagashima na Hiroshima, Nagasaki na Hiroshima. Uwo mugabo yavuze ijambo nikonesho bunararivuze, yaravuze ngo isi ngo tiyishwe ngo nabazakora nabi, ngo isi yishwe nabazi gukora neza ntibabikora. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Salomo agerageza ubwenge, arabangoreka ngerageza ubwenge, ngo aje gusanga na ubwenge abo ngabo
abo ngabo bavuze harimo kwiga b'amadokiteri ba professeur bafite PhD professora bafite masters n'ibindi byose bari mu mibare bari mu gutandukana n'abagore babo bari mu mibare bari mu kwicwa na za sida kandi ko sida ibi bari mu mibare yicwa na gute diabete kandi bazi ko diabete nimba bikicwa n'inzoga abo ngabo haleluya abo ngabo mu miryango yabo baratandukanye ntibabana n'abana babo ntibazumvikana n'abana babo abo ngabo bafite ibibazo nk'ibyo abandi bafite none se ubwo bwenge bwabo bwabamariye Salomo aravuga ngo navyo nasanze kunguka ubwenge ngo n'ubusa ndaja kubivuga simvuze ko kwiga n'ubusa munyumve neza amina ubwo ni bwa bwenge bw'iki bw'isi ubwenge bw'abadayimoni ubwenge butari mu Imana iyo ufashe 0 amina iyo ufashe 0 wamara ugashaho indi mibare habe ni wotangira ni 10 ukigenda gutya izigenda ihabwa agaciro siko bimeze se abizi imibare murabyumva iyo ufashe 0 wamara ugashaho ku imibare imibare kuzamuka agaciro izigenda igabanuka ariko iyo ufashe rimwe ukongera 0 ukugenda wongera 0 niko agaciro kagenda guragite kazamuka uko niko bimeze iyo ufashe ubwenge bwo kwiga ariko mbere kufata ugashiraho Yesu imbere haleluya Yesu kamushira hehe imbere ibintu byose wongeraho bigenda byabiziza wongeraho ishuri good wongeraho ubutunzi good wongeraho gutunga gusa ko biragenda byongera agaciro kubera ko Yesu yabaye imbere Yesu twatumye akavuga ngo byose biza bigenda neza ngo iyo Yesu ari ku ngoma byose bigenda gute bigenda neza mamo sawa haleluya gushaka ukagira umugore wababanje Yesu ni sawa gushaka kugira umugabo warabanje Yesu ni sawa kugira abana warabanje Yesu ni sawa kwiga igifaransa ukiga ukaba médecin docteur ukaba n'ibindi byose ni sawa ariko iyo utabanje Yesu niyo kwiga ukira doctor bigenda bigira agaciro biba agaciro Salomo aravuga ngo nasanze kunguka ubwenge ngo navyo niki numuro n'ubusa cyakabiri ngo ni imirimo y'umuntu akora haleluya imirimo y'umuntu agira gute akora hari uwanga gukora biravuga ngo udakora ntakagira gute ntakarye Salomo yaranditse kanye umuhanga yaravuze ngo umunebwe ngo ni umuvandimwe w'umurimbuzi niko Salomo yanditse mu ijambo ry'Imana Salomo ngo umunebwe umunyabute umutazukora n'umuvana avukana n'umurimbuzi bose ni kimwe ufashe umurimbuzi n'umunebwe bose barangana ise n'umwe na nyina n'umwe aho ngo baza barya amahanga bataza bakora bazamarya kuwa mbere ni gitoko gusa nahanga n'ubwe nazerera ngaho ni gitenande we niba uri umunebwe uri umuvandimwe w'umurimbuzi ko kudakora ntakarye haleluya ariko imirimo yose wokora utabanje Yesu n'ubusa niki n'ubusa haleluya nanone igice cya 2 umurongo 19 ugeze ku 21 turi kumwe asante igice cya 2 umurongo 19 na 22 kandi ninde uzi yuko azaba umunyabwenge kandi ninde ubizi ko azaba umunyabwenge cyangwa umupfapfa nyamara azategeka imirimo yanje yose nakoze imirimo yose yanje ngaragarizemo ubwenge muri iyo mirimo yanje nyigaragazemo ubwenge munsi y'ijuru ibyo nabyo ni ubusa amen bwana sifiwe sana gukora imirimo yawe yose ugayikorana ubuhanga ukamenya kubaza ukamenya kubaka ukamenya gutera urushinge ukamenya kudoda imirimo yose ukayikora neza ukayitunganya ariko Yesu atayirimwo nazo niki n'ubusa Imana icubahiro niba mwumvise amen haleluya hari umugabo ejo ubundi umutunzi w'umunyamerika yari atunze cyane ariko nawe nyine abantu bazabagenda barutana level yari afite miliyari 8 z'amadolari yari biliyoneri 8 billion aya nyuma y'amajesho bundi 22 niho yamaje yatanga yose yamavuga ngo kuyatanga yatanga magana 8 yari asigaye ejo bundi muri 22 arayatanga ubu nyine ngo yibereho ngo ategereje ubu nyine n'umukene yari atarakagira amadolari 800 arayatanga ejo bundi 22 ubu yisigaye gusa mutegereje ko Yesu agaruka wigeze gutunga billion
umunani. Kubera iki iyo umutekereje uzi utekereza nk'aho ari umuswa, ariko sinzi ugutekereje, ariko kubera Yesu yuzuye muri we yatekereje ko ari ubusa. Imirimo yose umuntu akora akayikora, kwiga wakwiga, gucuruza wacuruza, gutunga amamodoka menshi watunga, kubaka amazu menshi ukagira amagorofa n'amagorofa, kugira gute ugasitoka konte zikuzura udafite Yesu. Salomo aravuga ngo naje gusanga nabyo ari iki? Ari ubusa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bose waturivasi bahanga hirya ya TRM. Turivasi ntimuyizi mwese. Aherutse gupfa ubushize yarahise gupfa. Yapfuye yigabiye leta. Turivasi murayizi. Yigabiye leta. Ni amazu yiwa aba hagati niba haruguru indika hepfo zazigenda zigahora n'umuhanda. Umva ngo baravuze ngo ku kwezi zombi ngo zinjizaga miliyoni zibiza amadolari z'amanyakenya zombi. Amafaranga habamwo amahopitali habamwo iki. Turivasi abazanye hari mu Rwanda rayizi. Na amazu manini cyane azagenze gusa. Ejo ngirayo yarapfuye agoje gupfa aravuga ngo ndabijana iki mujana ndabijana abana banje mfite abakobwa babiri bari hanze bafite umutungo uruta ibingibi bizana. None aye ngaye cyane muzonyibukira leta muzanyukira ko nigeze ku munyakenya ngize. None ko atayajanye, ko atagize gute, ko atazijanye, ko atayajanye amazu yife. Muzogene abatarahagira bazogene muzonyura n'inyuma y'ikitiyaremo ujali muru, ujali ura muhanda wali muru uzamuka arahaba n'amazu manini bazabukana ama etage magorofa manini, afite ama supermarket, afite ibitaro, afite byose. Yagiye gufara ngo kado no sigira leta naje ngiringi yasigira ko atayajanye. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yote ni bure bila utakatifu, zose nubusa nta kamaro. Kubaho neza, kwambara neza, gukora ukagira amafaranga menshi, ukagira konte zuzuye, ukagira amamodoka, ukazuhindura Mercedes Benz. Hari sose ubunyine ya nani ya Nouveau Rivage yasose muri uku kwezi kwa mbere ya mbere kwisi Mercedes Benz. Baravuze ngo baravuze ngo igura miliyari imwe n'ibihumbi 100 by'amadolari. Isose ubunyine Nouveau Rivage muzaboneza. Haramwe atuze telefone ntacho zibamari ni Facebook n'utuntu tudafite nani ntacho ntazamenye isigisa. Jewe uyoboke mu gitondo nzaje kureba ku isi yazuze. Ni kuri gahunda yaje. Nzaje kuri internet kaje kuzo isi zugeze izusageze gute. Ibigezweho ni ibi. Izo zose nubwo wabigira zose nubusa bila utakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Cyaga tatu yavuze. Yaraza ngo ni intego y'umuntu yakwiha muri ubuzima bw'isi. Intego umuntu yakwiha muri ubuzima bw'isi. Haleluya. Harabazi gutrasa intego zabo neza. Gahunda zabo agizwe gute? Agira gahunda, agira agenda yanditse ku munsi. Dusomere wa 226. 226. Muri turashare tuve mu bwiriza niho turi gusa. Ice cyaka 226. Kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero. Ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo asarure arunde abone ibyo guha unezeza Imana. Abone ko iwe ndabimuhe ariko abone ibyaha ugira gute unezeza Imana. Ibyo nabyo nubusa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Akihintego gakora zokora. Hari abahungu bazo hano, hari abahungu bakora. Ejo muri mwe yaraje kumbwira arambwira ariko yarafite nka gestion mbi. Arambwira ngo abasha kwinjiza ku munsi ngo umunsi ngo yinjije amafaranga ku munsi ngo makeyi ngo azanyisha amafaranga 1000 make ngo ku cyumweru ku minsi aza kuri minsi 6 ngo abasha kwinjiza 6000 ngo ariko ngo umkwezi rumugushira nta mafaranga afite. Wa muhungu we wize imibare cyangwa ntawe wize ngo yarayize n'umuri sanzi ngo yize bukavu n'umuri sanzi. Amashuri yawe ntacho yakumari. Ukora abantu bage mu ishuri ntacho yabamariye. Ni minervare gusaba isa yahombeje yo gusanga ntacho muri ntacho yamufashe mu buzima. Ubasha kwinjiza 6000 par semaine. Ukwe mu cyumweru winjije mu 7 wamara ukavuga ngo wabuze amafaranga yo kurya.
naringiye kumubwira ati naramubwiye ngo iyo tabana kishijwe mba ngututse ariko ndakijwe sino gutuka. Haleluya. Ndamukarikira ndamubwira ngo ubashije ku munsi mu gihumbi mukaryi wawe magana nushaka kujya magana 300 uyabike karikira ku tumwero zawe winjije arayakarikira karikira ku kwezi arayakarikira karikira ku mwaka uzawinjije arayakarikira. None ni gutuvuga ngo uzubura amafaranga tubona ko imibare kubaje ariko arabandi batipe barahangaha bazi kuyabara neza nabesha bazayabara neza zanjije bakare akayabara waza gusanga uri konta ugasanga harimo ku kwezi 100,200. Mwejo mundi yaramunyere sese muvuka kandi n'umukobwa atuye hano hafi sinzi ko twagana n'inyo dusenga aramubwira ati amafaranga ngo azarenganya 10. Ndamubwira ati Imana ko bare kurenganya 10 no barashamwe abanyesho azarenganya 10 wihane tobo ntukazurenganya 10. Ubwenge wize wewe ntibuzi gutandukanya yawe n'ay'Imana mes frères ubwenge wize kweli tubuzi gutandukanya amafaranga yawe n'ay'Imana. Le indice kimwe 10 ni Imana icyenda ni ryawe. Haleluya. No naringene ngo kubita akora protector na Airtel ngo kubita anyereka nani balance ye bamworeje ku kwezi kuri kwezi bamuhembye sanga harimo 175 kuri M-Pesa. Umwana w'umukobwa mutoya nambwa wa mukobwa we ngo gushaka umuhungu uzo gushaka yo shaka umugore mwisa uzabikata amafaranga n'amafaranga uwakoreye kuko atenda kuri kwezi kumwe 175,000 urabizi. Arambwira ngo haraye bazamutekera za hoteli haraye bazamutekera ngo ariko yose ngo azayaranje akabaho nabi ariko amafaranga akayabika akayinjiza. Kuri ubu ndabona bameze neza abandi ndi bazi gusa n'uguhura na melon akarya melon yahura na akarya nanasi ahora amafaranga yose aje kumuhemba yose yarashize tante wagira ngo ubuzima tagira gute tagira tugira amafaranga dufite amafaranga haleluya dufite iki isi ifite amafaranga abantu no kuvuga ngo ufite ubukene burabishe muri Kenya nta bukene buri muri Kenya ndakubwira kuntoze ahubwo dukenye iki dukenye epare turi muri crise économique mondiale ntabwo uri muri Kenya yonyine ariko nanone hari abantu bafite amafaranga bazi kuyakora neza kandi bakamenya no kuyacunga bafite intego akaba ngo ndakora ese ibingibi kandi bije gute ariko turacana n'ijyaje mu turatishize. Haleluya. Turatavuga kuko n'intego nayo etarimo Yesu ariki arose abona bazi kuyacunga bakayacunga neza. None wakwibaza gute umwana w'umukobwa ubasha gucunga 175 ku kwezi akabikorera akayabika ni igihumbi tuya turajya hano Gasarani sinakure sinakayore hano Gasarani turabana hano Gasarani Haleluya. Tawe haruwo mpange nose nta zose vukundu intego nukuvuga ngo kugera ngo agera kuri amafaranga ibyo ari byo zose hari intego yihaye hari gize gute hari intego yihaye. None se reka vuge ku rugero harimo turababyeyi umubyeyi uzugenda akajana ubu nta mafaranga twemere kujana amafaranga muri supermarket utakoze umubare ugomba gufata akantu kakabufumu ukandikaho ndagura umuceri ndagura spaghetti ndagura kirida ndagura kukabyandika ya mafaranga nakwakunda ka uri ujana ayandi ukasiga muhira kuko ujanye iyo tabaze uzushuka kugura ibitari ngombwa nizo utateguye kandi iyo ngiyo ni sesagura ni sesagura. Amen. Ariko nubwo abantu bagira iyo ntego bakayiheza ariko nta Mana Bibiliya yavuze ngo ibyo nabyo nubusa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuze Mungu wa milele. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Kane ngo numuhatu umuntu agira ngo kurushanwa n'abandi. Umuhatu umuntu agira wo kurushanwa n'abandi. Umuhatu n'umwete. Umuntu agira kurushanwa niki n'abandi. Ntibandusha. Naje ndabarusha. Ndabo wa mbere. Tuzose? Nije uzo wa mbere. Nije uzokora amafaranga, nzogira gute, nzorushanwa. Barunaka ntibakandusha. Runaka ntakandusha. Bwana sifiwe. Haleluya. Mzagase ngo numakorani n'abaririmbye n'abandi bose muvuga ngo bari mu kurushanwa n'abandi bose bakarushanwa n'amakarisa akarushanwa. Ariko izo ngizo sizo ngiye kugarura gasubizeyo. Tugende wa igice cya 4 n'umurongo wa 4. Muri cyo kindana.
igice cya 4 umurongo wa 4. Mubwiriza. kandi mbona imirimo yose n'iby'ubukorikori byose, mbona imirimo yose n'iby'ubukorikori bwose, yuko ari byo bituma umuntu agirira ishari mugenzi we. Yego, kubera imirimo yakoze myinshi y'ubukorikori, mugenzi we akamugirira iki? Ishari. Arashaka umukambuko yamushije. Ibyo nabyo ni ubusa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Atukuzwe. Ngo nishewe ngo ndashaka ngo ngire, yego ni byiza ntabwo ari bipe. Ariko twavuze ngo ikiza kuko byaba byiza nuko Yesu abaza gura gute abanza mbere. Abantu bakarusha ngo agakora, bamwe ndi bazakora cyane kubera kuko bashaka kubona amafaranga. Bazakora cyane kugira ngo batabarusha. Batagira gute? Batabarusha. Ngo bari uvuga, sinzi umugabo nigeze numva ruguri wacu wagaze uvuga ngo babanaga, ngo yabonaga umuntu abyajije inyana, ngo yagaze amahinda kwisha runaka abyajije inyana, ngo akamahindure ibiraro, akaba none sinzosurira urenga, nzosurira inganje kugira ngo murushe, akamagenda ngo yabyusa akamabyaza, akamahindura ibiraro, ngo kararayitsa agashaka ubwatsi buri akaza ko ndetse yagaze arayonesha imirimo y'abandi kugira ngo inkazi zibyibuke ngo zime vuba ngo zibyara inyana zirusha abandi. Haleluya. Hari abantu bazi iyo mirimo kandi ni byiza pe. Ni byiza pe, utibye ugakoresha amaboko yawe kugira ngo urushanwe, ni byiza pe. Ariko dore ahantu bitari byiza, ahantu ari ubusa, nuko iyo ubikoze Yesu atari imbere. Bibiliya yavuze ngo nabyo ngo ni ubusa. Imirimo yose ukora ugurusha abandi, ngurusha abandi. Haleluya. None natangaye mu gitondo, ariko urugendo rutanye akikamu. Bambwiye amakuru ngo bambwira amakuru y'umuntu runaka, kandi sinamwiteguye ibyo ngibyo. Ngo bambwira amakuru, ndavuga urugendo raje kubera gute? Urugendo rubaye gute kwe? Urugendo rubaye gute? Aho niri wose nagiye nirwa nagiye habe no bunyine zamuka arandura ningize nazamuse mu ibarabara mpange nabitekeza. Urugendo rubaye gute man? Abantu ko bashize muri iyi nzira. Ari wakamanye ku mutsima. Ariko iyo hanze ho yaje nibanza n'ikicorezo kitaje. Iyi hanze yaje. Ariko man ukuje gukiza uyu mwuka wo hanze. Bamwe ko kwamantu kazi. Haleluya. Mukesho umwe ngo baramubwiye ngo mukesho ngo Yesu ngo akamaza abantu bagana ibyiza byo kuza kwa Yesu. Habe n'ubundi ejo mundi sinzi ubundi bahungu twavuze ngo baravuga ngo bavuga ateme uyu ndi gihugu cyacu ticokira ejo bundi muri ringarishiza ticokira ngo dutahe y'amateme ngo nabanza reke tugere hanze. Iyo murumva gusenga none kumva abandi ko turasenga iwacu bakire iwe ngo yango nibanza bareke habaza gume guriyaga babagije hanze. Hararuti wabo se hararuta gakondo yabo. Ejo bundi mperukirwana nahuye n'umuhungu ari kwigacu yasanze mukama abanyakamombo bari bavuye ahantu bagiye handi hantu imvura yaguye ngo bashike basanga zahabu ko ziratemba ku munsi bazazitoragura. Nihe yandi wobona ku isi bameze nkanga harya baravuye ahantu babagenda ahantu yaranyibwe wenyine yarazitoye wenyine twaravuye ahantu bafite basanga imvura yaguye mu mufu ngo bagere guke sinzi ko nabonye bikintu byakibengaje ngo barundama ngo bunami basanga ari zahabu batangira kushamata wa musenyi barakogesha. Usibe ko Satani nyine yatwibagijwe yaduhumisha sinzo bamvuga ngo ni kuva politiki ariko nta haruti wabo mu taho bazokubesha taho nasomye amateka nasomye ibitabo byinshi nasomye iki taho haruti wabo mu Imana yabatugiriye neza ngo tuboneke muzi urenze muri ya misozi uzamva umwuka wakubwira iyo ndenze jewe iyo nagaze ndenga kuri gafina naze mvuga kwambira ngo ngwino usenge nabona agashiko kabona umuti wo kwishira mufuna mutwe agasenga nabona kuza kabona umuti wo gafuka bamwo agasenga nabona igihugu cyose gahinduka imisozi gusenga. Ariko hanga nukuri kandi avuze ndi imbere y'Imana izocira urubanza iyo ndenze iwacu iyo ndenze muri ya misozi nta kindi zanumva mwuko uzumbwira gusa ngo ngwino usenge niba agashiko nkazabona ko ngwino usenge nkazambonamwo kandi nyine umutu yinjiramwo. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya.
ngo duherukayo na 2011 n'umuntu twarareze ngo turenge muri Gafinda neza twari twacenda ko Kirungu ngo turenge mu Buhonde ngira abandi twenge twisigaza yewe twenge twisigaza abandi bagende twebe ko twovuga biri ko nuva sino ko ndambiwe no kugera mu gahuna mureke twenge twisigaza turisigaza twabiri twinjira ko mu gashiko tubango tuvuga nkanga turayatuba wacu kera batange kwerekwa yewe utange kwerekwa taragira inzara banzureke turenge iwacu banzureke ariko habanete bakanze ariko iwacu ni heza yewe abantu bataza basengera mutaza musengera iwacu Imana ibabari haleluya umwete umuntu agira wakurushanwa kugira ngo arushe abandi abone ibyiza abone ubutunzi abone amazu menshi nabyo bitarimwa Yesu Bibiliya yavuze nabyo ngo ibyo niki ni ubusa amen gatanu ngo nubugugu umuntu agira ubugugu muramuzi bwese ubugugu umuntu agira gute hari abantu babugusa umushishe zamagenda agashika amara gushika karya capati imwe ya 50 yakoreye igihumbi capati imwe bakoreye hamwe baganzuze cagitibaza bakoresha kera cha kihagira gute kihakijojo bukundu ariko kubera ubushishe tiyogena muri restaurant nziza ngo agure capati nziza akabangoreka guri ya makeya abagugu akazasanga ngo bamugurire ngo ntiwongure ngo nimba wacuruze ngo ntiwongurira njewe ngo nanje ngo ndebe bakongye kandi uko afite amafaranga ariko kubera ubugugu tiyora yakoragamo nabwo ngo niki nubusa reka tubisome mu jambo ry'Imana ntazo mpaye mvuga jenyinze kane n'umurongo w'umunani wa kane umurongo w'umunani ubugugu umuntu agira hari umuntu nyakamwe we ni nyakamwe avuka wenyine utagira uwo babana ndetse ntagire n'umwana cyangwa umuvandimwe nyamara imiruho ye yose ntigira iherezo kandi amaso ye ntahaga ubutunzi aje yibwira ati ninde mbikorera bikabuza ubugingo bwanje ibyiza ibyo nabyo ni ubusa ni ukuri ni umuruho mubi amen kubera ubugugu ntazatekereza kugira umwana ntazatekereza kugira umuvandimwe ni nyakama azavuga ngo ninde nokorera imirimo myiza kubera akabaye akakubikaho twigaza kumanuka n'umuhungu umwe ku Kirungwa yaje afite nawe afite amafaranga barawe gura gishuraga bariyeri arangwe ngo nta faranga ngo tumukabe mukanye ngo tuje kwikaye fa twisigaje inyuma aje kwikaburi mugaje harya hejuru akubitanye n'abajuru ngo mukubitemo bamukura mu $300 arazita arjana yewe ngo tumare gushika ati baranyaza mukanye ntiwazuvuga ngo nta faranga ufite wava ngo bakugurire ibiryo none $300 ati barazijanye twaje kwemezwa twari twemeye n'ukuri twemejwe nuko n'umugenzi we bari kumwe babonye abuze bujana yaje kuvuga gusinto ko yazamarayira kama ngo nta faranga afite n'ukuri ngo murarira ngo mfe n'inzara ngo ndarafa n'inzara mureke tumugaburire afite $300 barazimujana wala ndakiri n'ubugugu bazavuga ngo bakore bagure makaro yatekereza ibihumbi 7 afite gukuramo igihumbi ari wewe kazabana n'igicuma bamusogota kuva bakuramo igihumbi bagure makaro kazabana n'igicuma bamutera umusanzu muri korari ko turatanga umusanzu tugiye gusohora kasete yewe uzotanga 500 afite ibihumbi 5 yatekereza gukuramo 500 kazabana n'igicuma bamusogota kubera ubugugu ariko nazo zavuze ngo iyo miruho yose yiburizaho niki no busa amen duhimana icubahiro haleluya wanasifa sasa reka nihute ukwamamara k'umuntu kwamamara umustar bazabita ngo niki ngo naba star 10 kane no mu 16 papa nihute kugira ngo nzunguze umwenge je kuvugana ririya nacyo kane na 16 abantu bose yategeka ntibagira uko bangana abantu bose yotegeka ntibagira uko bangana ariko bazikurikiraho ntibazamwishimira abazakurikiraho nyanyanyuma ni ukuri ibyo nabyo ni ubusa niko kwiruka inyuma y'umuyaga
yaramama yarategeka. Haleluya. Ariko iryo jambo iratabaye ubunyine ngo ni umustar kandi ndamugutangaza ariko ndizigikirye bimwe bizabisangaza nyine nta bisha zasigaye no kukimana hali nta zabihari tumuzo kwa bwanwa mu gutereka bagabutereka nga bakabushira nga ubwanwa hari umuntu twari kumwe mu gitondo naza mwiganira nigeze kuzategeka umusatsi ukamugeririya ubwanwa ukazaza kunkanakura kunkongoro ubwanwa bukabwinja mu nkongoro iyo style nayiretse muri 2000 nico genda yiretse mbona ntacu bimaze muri 2000 ico genso kuko nanga umusatsi ngatereka ubwanwa ngatereka ukazanga abakogosha twage twogosha izembe bakagenda neza nagira kumpungu kazongegenda neza umfure kangegenda neza bwana namara nkamutereka bukagera hangaka bukaza umwe bukazanga bukaje gushikana giye kimwe kiyogosha mustache gutya ngira gute haza umusatsi nkawutereka ukigeririya ariko mu 2000 ndavuga tukunza nirwa ndukwa nuishwa niki kuva mu 2000 sindogera ariko usaje bundi kana ngo none style ngisotso rujo ngwaje ngo nisotso izi pantalo za ducupa twigeze kuzambara kera ndangiza premiere muri 87 nizo twageze twambara nizo zigezweho uducupa twazo twambara niyo nari gusonesha niyo ambara pantalo zasonesha kiraka zizocibagirwa nagasonesha ugucupa 86 abigira ngo none kango nibishango bizashaje kera demode tubiva tugira amapantalo ngo twageze twita gusinima ngiye mafuta usinima ngiye kinini hafasha examen ikaba ntoya yaje kugera hanga ikazabwe kuvura gutya pacha usinimwange mafuta ngoze ngo namba ubu uri mukusigangira ngo none gari ibye byashaje kera zashaje kera iyi misazo kwandi ukogoshanuka ukazamura wale twogosha tukazamura mani ukategera irumba kamwitega bazukendanga izo twaviyo birashira n'ibyashaje zabogideri ariko bagira ngo ko byasubunyine abaje gutiko kubera ngo none bitangaza ninguko nyene kuvuga yabikora bucyakira ngo nonega ngo azanye ibisha ngo aramamaye ngo ni umustar byashaje kera abandi babitaye umusatsi gutereka umusatsi ndawutaye muri 2000 imyaka 24 irashize wowe ukora ngo none biradutse byejuru ese turi kumwe ese mvuze nabi haleluya bwana asifiwe sana Salomo yavuze ngo ntagishagiriho zose byabaye zose birashaje amen haleluya bwana asifiwe sana mutane mukuririmba indirimbo imwe yagira cassette y'indirimbo zine ukamusanga yarahengamye ngo ni umuririmbyi ngo ni umustar Salomo yaririmbye 1000 haleluya bwana asifiwe sana ariko aravuga ngo izo nazo ngo kwamamara nako ukamamara ukamustar ukaririmba ukavuga haleluya bwana asifiwe haleluya mugabo witwa ngo ni Mao president wa mbere wa Chine waharaniye ubwigenge bwa Chine yageze ubwo kubera kumukunda Chine kuntu yari yaramamaye bageze bakaja kwica impinja bakameza amaraso y'impinja ngo ndazakomeza kuba muto bakagenda bakica impinja zavuze bakamurongera amaraso y'impinja ngo ni bakomeza kuba muto ariko nanone yagize gute yarapfuye uwanemeka nk'umwami w'ishangari ninirite ndimbata icyacose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukozi wanjye sichita kubiri mwisi Yesu aranyuze ayiwe tabuki buryo wangawe ni mwiza n'uw'igikundi zirocishe cyane ahumura neza yo kurusha ibirabyo byose naburi kise mufite kwanagirije ahumwami w'ishari ninirite ndimbata icyacose andugutira n'amasambu n'amazumeza tweza Yesu cyubahiro haleluya bwana asifiwe Salomo abagore sanza kwamamara nako kutarimo Yesu navyo niki ubusa
sinshaka kumenyekana je nyoboka umwami wanje iminsi yose. Billy Graham ni umugabo w'Imana warakomeye cyane. Nano George Walker Bush wa undi wa mbere apana uyu nguyu wavuyeho ngo yigeze kuja kumuramusi wiwe kuja kuyiwe bagasaba ubutiyane baragenda ngo mashiki wiwe ngo basangira icyayi bagarutse abanye makuru aramaje ngo kurva gute jo Bush kurva gute ngo karumva neza gushana kwakirwa n'umukozi w'Imana ngo ariko cyamureje kuruta ngo nuko yemeye bagasangira icyayi. Perezida w'igihugu cya Amerika Billy Graham sinabwe ngo niwe wari mu mvavu zarazanye muri Kenya yararimo n'ubungu zabwira Imana ngo Mana iziyembo rya Amerika uzorifunge kuri jewe uzogenda yozindutse gusa ndage gutura muri Amerika uzotemuke uzogenda yo ndakisanze Billy Graham uje gukora ibi hari ibibazo 42 naranditse zo mubaza umushize mubonye apfa kugeza muri Kenya kuko ari mu bagabo bandeze mu rugendo barabaga bangiriye akamaro mu rugendo. Bwana sifiwe atukuzwe. Haleluya yaravuze ijambo ryiza ngo umurage mwiza k'umuntu yaraga abana biwe ngo nagakiza kari muri Kristo Yesu karuta zabo. Haleluya nuko bamwe bahababaraga bakabaraga bamwe bakubaraga amacupa abandi bakabaraga za mini abandi bakabaraga binyoma abandi bakabaraga ariko mu murage mwiza umuntu yaraga abana biwe ngo nukubaraga agakiza kari muri Kristo Yesu. Billy Graham tagafiti kukara nukwezwa n'amaraso bakweze bakurufune mama we umuntu uri mu mwuka w'Imana aza n'aba abandi bazarimba ubugenga azarima kazana ubonyine kubera amatwinani umukobwa arako ai nukwezwa n'amaraso utararimba mama we utararimba bakubwira ibintu bigezweho arifashe nouvelle modèle ibije bigezweho byiza nagakiza n'abahungu bakishwe n'abakobwa bakishwe ibije vuba ibisose a nouvelle arifashe byiza bisose. Haleluya Bwana sifiwe. Abagore beza batibutse basose bakwishyura n'abagore bakishwe abakobwa beza basose bakishwe n'abakobwa bakishwe n'abahungu beza n'ibindi byose ya buri mwengu yatapita zose n'ubusa ngaba nkurimba mama we rimba mama bamumva urarinze umva ku umfwe rirugo sinawe ngai mama agakiza twasigiwe nibase kwano yisudwe utayifite tasiwe ugihugu utamwisudwe agakiza twasigiwe mama nibase kwano yisudwe utayifite tasiwe ugihugu tisazerano kukabona kuyibona ukwezwa n'amaraso ya data hari umugabo w'umunani w'umujibye ejo bundi ari mu bagabo bakora ibitangaza ariko arashaje. Ejo bundi ngo yeretse kugera Cairo agera Cairo asanga ngo bagiye guhamba asagera ngo wasagenda mu butumwa bwiza yagiye mwivuga butumwa ngo azaheza umugore wiwe audience nyuma y'amezi 3 ngo uyu mugore amuhamagara nyuma imbere y'amezi 3 ngo azambwira ngo yatewe na daimon audience ngo yesu umugore amezi 3 ageze gute ashize. Ejo bundi yagiye Cairo washika sanga abayisilamu bagiye kwa umuntu kandi abayisilamu zuko zababaga umuntu bakamukora mu zamarani zose warambwira ngo nibarambike yango se yabazose abayisilamu twari kwambarika twese
murambike ngiye gusengera umutu wanyarakira we urasengera umutu twakuyemwe amara twakuyemwe ibiti twakuyemwe waharuye mu nda imitima yavuye mu kuragusengera mushire hasi ngo murambike biganza ngo bona ko yebuka uwo munsi wakizwa abisilamu ibihumbi 12 mbere. Ariko nubwo nanone turi kwigira nabi haracaba abagabo b'Imana, zirasanga abagabo ariko umugabo yaranejeje nanubushigiye gusana. Haleluya! Bwana asifiwe! Haleluya! Wamamara kuba umusitari udafite Yesu navyo nta kamaro n'ubusa. Ariko umugabo yaranejeje, umugabo usengera umuntu bakuye mu munda bakabiharura byose base buso bakabiharura byose bakabikuramo bakaja kwa mu mubiri gusa yamara gushaka murabika bigaza bikaremeka. Amen. Haleluya. Ariko Yesu azaza. Ndamubonye arambuye amaboko kende yakoye ijwi kende kumugeza usuma iseko bagumunezero bagumunezero uririmbyi w'amaramashe bagumunezero Haleluya. Atukuze Mungu wa milele. Haleluya. Nutabasha kuja kure ngo wambuke n'inyanja n'inohara wapagani wagarundira Yesu ukayobora n'abandi uzirisha mw'ijuru yakomeje amaboko ya Mose. Va muri utwo tuntu wagiyemo, reka kwitakariza igihe, ndagaserera masenga abandi ari n'abandi batasabana babo kubwo gukunda Imana itunga nazo Imana yashimye ko ibajana mu ijuru aho niho twese tuzimena reka bataba ibajana mu ijuru kwiye kuba mw'isi Imana ibajana mu ijuru aho niho twese tuzimena. atukuzwe. Haleluya. Ayemetiwe. Haleluya. Imana yabonye ko batakwiye kuba mu isi ijuru natwe aho niho twese tuzibanira. uracyafite umwanya wo gukerezwa n'ubusambanyi, uracyafite umwanya wo gukerezwa no guforoda, uracyafite umwanya wo kwita amatiku yakano gusa. Nico libika cyane twaye mwanya umepitwa na wakati, huu ni wakati wa kukomboza. Kuko ibyo wiringiye zose kwamamara n'ubwenge ubutunzi n'amafaranga bidafite Yesu birayavuze ngo n'ubusa zose n'ubusa.
Imana yabonye ko badakwiye kuba mw'isi ibajana mw'ijuru aho niho twese tuzibanira. Imana yakunda ko badakwiye kuba mw'isi ibajana mw'ijuru aho niho twese tuzibanira. Umuganga utareba kuri umukene, utareba kuri umunyacyubahiro kike, utareba ubwiza ateguye, areba imitima, asaka imitima. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukuzwe. Kavuge ndangize ndufisha ku bindi bintu bibaye bindi none ndotinda reka barisha bamwicaza nta kibazo. Imana yabonye ko yadakwiye kuba mw'isi ibajana mw'ijuru aho niho twese tuzibana. Imana yabonye ko badakwiye kuba mw'isi ibajana mw'ijuru aho niho twese tuzibana. Amen. Aha niho yabonye ko bakazungu badakwiye kumakuza kwanga irabimura bano baki. Aha niho yabonye ko basoreye batagomba kwanga. aho niho twese narabwiye ngo ni ibitu bibiri ndimukumva ngo niba Imana itake kunshira mu yindi phase yindi yo kunezera yindi. Imana agira gati ugigira phase nyinshi zaje z'ubwiza nyinshi. Niba Imana itake kunshira mu yindi phase yo kunezera, Imana igiye kunima kubera ko bizishimo mfite ndimukugenda mu muhanda kaza nuba imwe mukazabona nabayenje nyine kaza nanga ngo utari kubona abantu ndahura abantu none ejo bundi narifuje nava ngo wojana ku musozi wanje nyine kamara nk'umwaka kandi mutu twatubona gafa kujana Bibiliya kandi ko nukimana ngeze nese barana pagaro navyo ngo woshoka ngweka hano nk'umwaka tari kumwe nabandi gafa kujana Bibiliya. Amen. Imana ifite uburyohe, Imana ifite uburyohe noneho ariko sinzi ukuntu imeze ariko uraryoshe Mana we. Odimaye ngasi fe mariga kwiye kuba mw'isi we ibajana mw'ijuru aho niho twese tuzibanira. Solitariga biravuze ngo 13 aravuga ngo mara kukora ibyo byose n'ibindi byose ndabirangije se mbekera ngaho aragenda abona byose binezeza byose aravuga ngo iyi niyo ndundura amagambo ngo byose byarumvizwe ngo umuntu yubahe iki Uwiteka. Haleluya. amen. Kandi ngo kurikiza iki amategeko niyo ndundura ngiri jambo rifite akamaro ngiri rifite ubusa nukubaha Imana. Haleluya. Arabwiye bikamaga amasenya avugayo ndavuga gusibye ibihembo bitanu ndavuga rewards 5 Imana izihemba umuntu yeyiwa nizo ndavuga ngo ngutabuzo simbirangiza. Ego. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Kubaha Imana. Imana ibwira Timoteyo yandika Paulo yandika Timoteyo arambwira ngo isekora ngo iyo kubaha Imana ifatikaje n'umutima unyuzwe ngo bizabiva mu inyungu nyinshi. Isakara iyo ufashe kubaha Imana ugataranyako kugira umutima unyuzwe egal inyungu nyinshi benefits. Haleluya. Kubaha Imana please kugira umutima unyuzwe don inyungu nyinshi.
umuhanuzi arabyandika kuri 28 gutegeka kwa kabiri umurongo wa mbere aravuga ngo nugira umwete wo kumvira amategeko mutegetse uyu munsi ngo no kubaho Uwiteka ngo iyi migisha yo izakuza ikugereho. Haleluya. Wanasifiwe sana. Haraziva ngo tuzaba umurizo muzaba umuvuto kandi muzuzoka amahanga ahubwo amahanga azagira mute azamuka muzahora hejuru muzarukwa ngo zarukwiza muzaba umunyamaboko nugira umwete ugira gute uko wahite. Haleluya. Kavuge ndangize amagambo byo kweza warinzuri Kemo bitakaje bifuke rewards zitani bariza izi haba yuwa Kemo cyambere. Haleluya. Bizihemba umuntu kubaho iminsi myinshi izimuhemba kuramba azagira gute azara umuntu ubaha Imana azagira gute azara guteka kwa kabiri igice cya 4 n'umurongo wa 40 guteka kwa 4 ndako mufite kwa 4 kero na neze ngo zatangira kumima gusa nakuvuze guteka kwa kabiri igice cya 4 n'umurongo wa 40 kumbukumbu la Torati igice cya 4 n'umurongo wa 40 kumva kuntu bimeze. Dusomwe izina rya Yesu. Kandi uje witondera amategeko ya kandi uje witondera amategeko yayo kandi uje witegera uzuyubaha amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi kugira ngo ubone ibyiza uzabona ibyiza wewe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho uhore iteka ryose mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhe. Haleluya. Iguha abana bawe bazabona ibyiza nawe uzobona ibyiza Imana gutegekera mu gihugu. Mu yandi magambo uzoramba uzogira gute uzoramba ukene kuramba ukene kubaho bizishusho ukene ko abazagukomoka bazunguka ngiri bangane rimwe rya mbere iki Imana izihemba jambere abayubaha izibahemba kuramba abana biba bakabona ibyiza abamukomoka bakabona ibyiza. Haleluya. Wanasifiwe. Ngiki Imana igihemba cyambere izihemba umuntu yubaha izimuhemba kuramba kandi yamara kuramba n'abamukomokaho nabo bakabona ibyiza. Haleluya. Hari umuntu umwe simuvuga mu izina umwana we bahise kumugira neza mu Buholandi turabona mwene wacu turabazanye wacu n'abatuzariye ndamuhuse simuvuga mu izina jobona umwana we yakuse ku muntu ahuruka ku muntu mwiza aramuruka ngo ati uri umwana wavuze ngo umwana urinde mwana baramubwira uri umwana wari unakati nzambeshe ati bas no ati sawa reka nje nzaza kumusanga gushaka kumujana amugirira neza simvuze yamugiriye neza uko shoti kose kubera iki isero kwaneza se no mukristo bana mahimba batagabana Yesu ureka mahimba ukisuka mahimba ko kuzogira uzanga kuryarya niki uburya wose uburyarya ngiriyarya niki indyarya nizivuga itazikora indyarya nizirimba itazikora Ibzantunze najugaje nizuo wandyarya utazutanga n'icyacu Chendo umukito waraye utonganye barawutukana barawugambana mu bintu byose mu mukristo mu bintu byose ariko abantu babibyo Bana hutari yembo cya kabiri nihuta natinze. Haleluya. Habwo icyo bita ngo ni favor niki twita ngo nike gikundiro tarabye agira igikundiro agira iki gikundiro umuntu ubaha Imana ikimana cyakabize muhembe izimu gikundiro yagera habe no kuri yibona agira igikundiro abakozi ba yuwe bamubona agira igikundiro zose baba ngo we turagweza resetre adatanze faranga atanabesha kurusupa nariye kwitikira nigara
ariko yewe ariko kamuga nuko nguko nuko kabyare kaboneke Imana ibasa. Haleluya. Umuntu w'Imana Imana izimuyigikundira mu muryango agakundwa mu bagore bakamukunda agakundwa Imana izimusiga ikamuheza igikundiro izimusiga akamukobwa w'ikundiro. Umunsi umwe ngo muzaye watashe rukagaza n'undi mukecuru ngo bari bavuye ugatanga bagiye ku musitari mu Minembwe ngo bashike mugahwera ngo bari binjije ku musingi nimugoro bage ngo aniho bari bakabwiriza ariko batarije muhana ngo bahura n'umwana w'umukobwa ngo bamurebe ngo bakirisha koshi ariko babona ngo afite ubwiza budasanzwe none ngo aragenda ngo ashike muhana barabiyegeje refera yarahara babigeje ngo barase wa mwana w'umukobwa aratashe ngo atahe bamuze barambaza se umukobwa nuwahe ati nuwana muhana ko afite ubwiza twamukubita gutya twabonye amaso yari ubwiza bukomeye niki ati kuri mubonye avuye mu rwara yari amaze iminsi 14 arasenga nibwo bwiza mwamubona buriya bwiza afite amaze iminsi 14 mu rwara ari mafungo. Iyo umuntu yakiranuka iyo umuntu yubaha Imana izimusiga ubwiza kimweza feva mu gikundiro haleluya. Iyageze muhana bazakunda tibokunda kwataha bazangiye kuza kubamo yaba muri korali bakavuga ngo korali uyayibamo akomeza kuyibamo. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Atukuzwe. Haleluya. Atukuzwe. Haleluya. Imana izimuheza igikundiro azakunda. Imana izimukunda abantu bakamukunda abanzi bakamukunda abirabura bakamukunda abiza bakamukunda abanyamafaranga bakamugira neza bakamuha amafaranga. Bizabwisa ikundiro ndikiza kizana titogozanwa n'amavuta bari kwisiga ya mukorogo muna warashaka kayobe tizuza bizana kayobe ka mukorogo kikaza bezana ngo wasize ngo ingoye wazi cyangwa se umusasi bokideriere ngo warimze ikutokwa ikunzu azasa yari umuceri udakaranze neza urimo bishimba bimwe mw'imwungu akaza yariye yanyoye n'amazi yazama ariko yinjira mu handi hano abantu bakazamu yambaye agapataro yameshe gusa rimwe azayambara umusa ariko akagira igikundiro bene cyo gikundiro nyacu tikiza kizanwa n'amafaranga kiza kizana no kubaha Imana kuko ni impembo Imana izihemba abayo. Sawa. Kabiri cya gatatu Imana izimuha imbaraga zo kuyiramya no kuyihimba. Kuramya no kugira gute? Kuramya no kuyihimbaza niki? No kuba mu buzima bunezeza Imana. Kuramya no kuyihimbaza. Kane sinegasoma ibice sibisoma ko buri mutasaka aragenda izimuheza imbaraga n'ubutwari. Ibice aho ndangize kuvuga ni itangiriro 6:8 amaze kuvuga nanone cya gatatu ni Samuel wa mbere 15:22 hambere nanivuze ngo ahangaho afev ni itangiriro 6:8 ha kabiri kuramya no guhimbaza ni Samuel wa mbere ibice 15:22 aho ngiye kuvuga rero bizimuha imbaraga n'ubutwari n'ugutega ingoma za kabiri 27:6 ingoma za kabiri ibice 27:6 gatatu bwa nyuma haleluya. Bwana sifiwe sana. Ngizimuha umugisha kandi kamuha kororoka zibwira gute blessings na multiplication. Blessings azaba blessed azahabwa umugisha kandi agira gute agahabwa koro. Amen. Ngo bazakubona kose bazakwita ngo iki umunyamugisha. Haleluya. Yo ngo umugisha akifite umugisha ngo yagaza sereka ku marembo gutya abasore batoye ngo bakababirwa bakaje kwigisha abagabo ngo kugatore bakahago ngo bakavangura umugabo yo. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Basomye ijambo ry'Imana ndarangije kandi se kumva gusa wa ndarangije navuze amagambo yose anamere metayo anamere metayi anamere metayo anamere metayi ai anamere
Hallelujah! Hey, hey! Ariko basubiremo.